ke siwavalele amashop akhulu masipala zibatshela ubanika kanjani amabrand mawathathela funa lokho manje masebethuma wena bazokuqhabanisa nathi bakini batho nasebenzela abantu manje ke mntaka baba yabona wetshela nokude ethi yabuza ngoba ngokuthola uqale se-reporting ngiyabuza uphume nje noma ubona abantu besixhobo owabona isixuku ubani oreporting safuna iveni kathi iveni iyodwa size saqeda edrobheni singathola ngisho yodwa iveni namhlanje because sesiyabavalisa seniyaphuma naqhamuka kuze bathiwa ngobhekazi amavenda aye more than 16 amaveni ehlezi abathoki yabekho namhlanje okay because yabavalisa khona 7 lapha phezulu belokho benifonela uyamfanele phezulu ngasekhona ngaserobothini belakho wasiyeke bevala nalana futhi lo uyasho manje manifika la kamaphoyisa which means why because these people banga document are wrong imemorandum ihambile which means ayikho into endlule imemorandum umemorandum ihambile yakumasipala which means wonke umuntu ongaphansi komthetho leza uyazi ukuthi kuyiphothiwe watshela ukuthi imemorandum it after that banikwa abantu 3 days after the 3 days abaconsider ukuthi sifuna kwenza njani and batshele ukuthi uma ningakwenzi lokho siyayithatha inyathelo manje masebethuma wona bathi ozokwenza into ozolimaza abantu bakini uzomlimaza phela abakuthuma nathi uzolanda imemorandum indlela nayo ngithatha hayi abavali la awuvali la nani memorandum nani nginasho akekho umuntu okhona isikhulu anisiphenduli leya nayo mase amaphoyisa nayo